Dr. Ricky Eji Sangkon, Member of Parliament Lok Sabha, Ulatho Isha, Uprof PS Chukla, Vice Chancellor, Chong North Eastern Hill University, Halot ke Chinglong Jingman, Chong Katai ke University, Bat Ulong Ru, Ba ke Jingseng, Ya Katai ke University, Kadai nak benta ke Jingmentoy, Chong ki trai shnong, Chong kini ke Than Shatai Lamingi, Henry Menta, Kadai Kerpang nak benta ke Mikhalia, Namar baki wiki jela, Kidon Yela ki Jong ke University. Henry Dr. Ricky Eji Sangkon, Ula Krendiau Shibun, Namar baki University, Kalalek Bomsalia, Halor kini keman, Ha kepala thungkam nonghikai, da ke khanglad ya ki samla trai shnong. Halor kene gaman ngapta ya ke university, ba ka jingjit ya ki nong trai, ki bom dai setia ki nonghikai. Kadang yai menta, kadai banlong da ke jing penyat hi jong ke ke university, klaim debut kendon ya ka an thungkam jong ke sarkar India, kumbalale da ki waipat ki university ha ke jela bat ke bahakam. Nag benta ki samla trai shnong kadai banlong ke ba, en but perking ba ong Dr. Ricky Eji Sangkon. Dr. Ricky Eji Sangkon ulong syuk ba kene ke university kadai banyaj kat ba kum ki kendon trikam jongka ha ka ba uno urishmet umbit setia banyaj palat an bat udo ong syuk kadai ke kamram jongpi kum ukli ke university ban but perking jaka an MP ula thalain tang ba ki don bun ki samla ki bakwa ban pli dukan ha ki jaka badon ha katai ke university Henry hadu menta om don setia ki papan sngeu bat kumta UMP usim bagi tai kidai kimat ki badai pan urlong no